thapelo bana ba morena modimo wa rena wena mohlodi wa modimo wa lefatshe jo le matla la Kristo Jesu re le modimo wa rena o no tsile ka mo ka pele le je tsela le kholo papa ta o mo go tsibile go ba le bele le mali ka lo amen ya bona ka go ikokobetsa modimo wa ka re sa tsebisa lo sa tlo ke sona morena mo tsela le khono haleluya ma ke tlola ka batho ka dia ka nya fela wa tsholo dilo ka mo ka ko wena amen pele jo le papa sa tlo bala dithuno a go bala yo grace morena e be le na ka fa kama ke re diela mapelo a rena re diela motho wa rena ka mo ka go wena ka dia le matla la Kristo Jesu re modimo ka re le bale ditshito le dikarabo ka mo ka amen ba le na le jole papa le jole sa tlo jole la papa ke presence ya modimo ka ile be le na ka fa o je tsa le modimo ka re go fa matla ka mo ka le na ba go sha ka mo amen e ka ba me go le phatla le tshine tshidi mo morena le diwani a ke modimo ka di tlhoke ka belo ka fa modimo ba le ya se se mo wena amen ba tla le jole papa ba le tlo le go di tshaka matla mo ya morena ama ke papa go pele ke ka mo ka go shaka re dumela le re tshepa le bitso le matla la Kristo Jesu morena le go shona amen amen re ba bana ba modimo amen ara ba le mo di babele tsa rena re mo ka go pele ba le mo ngwana 2 Kings chapter 1 go shi tsa bo di tla ya mo di le go shi chapter 1 verse 1 to verse 4 amen Jeremiah chapter 8 verse 22 amen 2 Kings chapter 1 amen verse 1 to 4 amen wena ga di kweditse e bala ka mo mitayeo ya be ahaba akwile ki yona ya ba moaba ba tlanulekego ba Israele ka yo Ahasia murawa ahaba ale mutin wa Samaria mo makong wa gawe ukila awa ka leshuba la leboto abajwa mme a roma ba tsetsa are ya ni butše bali sabubu modimo wa Ekroni lere a bikofola bulekimdo ya ba bona moroma wa morena a buditšego Elia wa Tisele are Soa uyo tlhakana le ba tsetsa ka kgotsi ya Samaria o bolele le bona ore a mo o Israele ga go modimo ge le yo botšiša Baali sabubu modimo wa Ekroni bjalo ge morena ore o ka se ke wa tšwa o tsoga malabong ao o robetšego wona sa gago ke go kwa Elia a re yalo a tloga amen hallelujah Jeremiah chapter 8 verse 22 amen chapter 8 verse 22 amen yona beli kweditše e bala ka mokgao a ga go sehlare kua Goliata a ga go moreku wa bona ke ka baka la ngwanana wa setšhaba sešu a sa fole amen amen is there no balm in Gilead is there no physician there why then is not the health of the daughter of my people recovered amen 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 so small series amen Jesus Christ in the Gentile churches amen so we will go partaking today we will know like I'm like show or why hallelujah we try to the more prophet yes amen amen now why is the health of the daughter of my people not recovered is there no balm in I want to show what Israel now hallelujah bolwetse ba Israele go ka ba fola amen o modimo ntse a I wish go tlhagile jwana amen bana ba modimo ga bona ka Israele o le ka setšhaba se modimo se ratileng amen ma ditšhaba ka mo yes hallelujah and then modimo a ba se tlamela ka dilo ka mo ka tšeo di tlhoka gore e se no bola ka modimo lo go tsa setšhaba sa motho mo setšhaba se be se ka se be gona le go ba gona amen because batho ma Israele ke ge modimo a tša Abraham a mmita
mola Abraham a na le mosadi wa mopa Hallelujah. ba sa kgone go ba le bona mo lapeng modimo a dira di-promise a ga setšhaba ka lentswe la seporofeta Israele mono o mona le wa today kore mo batho bile ore ba thomile ka motlholo Amen. ke batho ba agile ke seporofeta wa tswa bana ka gara seporofeta Amen. and then ya ba setšhaba se le gore a se gore modimo o lo ba kgetha ba tshwana le ba bangwe Yeah. no modimo o ba thomile botse fase ka motlholo a ba dira setšhaba se se maatla and ka morago bona a dira dilo tse di gore a di a tlwaela mo ditšhabeng tse dingwe Hallelujah. a ba feta a ba fa le ba porofeta baatlhodi kore modimo a fa setšhaba sa gagore se kgone go tswela pele ka tsela yena e beileng because Amen. le go thoma ga bona ke ena Hallelujah. wa tshwana le rena re le bana ba modimo re a gopola gore motlhanka modimo wa bontšha Iseraele e tshwantšha phutego ya modimo Yeah. ya testament entso ke yona kereke ya modimo kore kereke ya modimo ko old testament ke bana ba Iseraele Amen. kereke ya modimo mo ka ge Jesus Christ a botsere I will build my church ke batho ba ba dumela ke ga botsebotse Christianity e sentse be kereke ya modimo ke gore ba ka ge Iseraele ke yona ile a fetsa e ba diphatlo-phatlo ka mara Iseraele go ba le ba bangwe ba feta ba ntse Juda ba nke Iseraele and then ka gona mo ba nyalelana ditšhaba tse dingwe go ba le ba Samaria go ba le mehuta e meraro ya batho lefatsheng ge o etla o e lebelela ka mo kerekeng ya the New Testament o kgwetjano le yona e bile exactly the same ka mara batho ba bile gore ke bakreste go na le batho ba ile gore ke Iseraele e feleletse Hallelujah. gore ke bakreste ba ba feleletseng go ba le ba bangwe ba ba gona ka molao gore ilo ba bangwe o tsona ka batlhalosa gore gore a ba tswalwa go ka promise no ba tswetse go ka gore no ba o itikela ka ke Sara le ena gore go tlo go le mekiti mengwe batho go tlo go be le o la o mong ka o bole gore go bile le bana ba babedi Amen. go le Isaka go bile le Ishmael a se wa promise ke ba bona di apala ja promise ba le ka mokgwa o mong Hallelujah. ba di shamputso mo batho le today ba sana le bothata ka ona Amen. so le ka mo kereke ya modimo go je go le lotsi mo dilo ke di dirile ke batho mo letso ka bona pele a se ka modimo and that is why kereke ga e gone go fitla mo modimo a e boletse o and ba le ge o le ka mo go ra go na le go se go be le putsiso ke dumela le e tswa mo letso ka modimo mara why kereke ya molaetse se di bentwa mo tsa why go se go be le ba kriste ba ba weak because le jula modimo le re mo mokgatlo a tle o tlo le ruta tsotlhe ba le bona le confusion e tswa ko kae Amen. and then ge bebile go tla tsa mashatse le tsheletso mo ka ba go tla jwa gore re le bana ba modimo go je go ne dilo tshedingwe ka mara rena di tswa go lefaseng Amen. and then go fitla mo le ke tse dintsi mo le lo tla bolela go je go bolela le few ya batho ba le a go le bontle go le ka mara phutego ya mona Amen. go tla jwa gore go be le batho ba ba nyakang dithuso ke dingwe ke sebentse lo ke thuso ya modimo e gona ga jwa ba re no re thoma mo bana ba Iseraele bana ba modimo re no le bana botse because re a bona re go na le lesogana ke le ba ka Ahazia o ke morwa wa Ahab ba le mo tseba ke kgoši ela ya Iseraele ba le ba line ya go se kwele ntlo ya modimo ba le ba re go na le Juda ke le go bona le Jehoshaphat wa Juda go ba le Ahab wa Israel ba le magoši a mabedi a gore ba le ba Juda ke bona ba tswere molaetša o se wa tswakiwa then Ahab go le wa tswa ka le molaetša a ba twa yo nyala go modimo a reng a go nyadi le gona a boa šušula mosadi wa tswa wa dilo wa tswa wa mekgwa ya hae sebete di imela ke dilo matsoa imela ke dilo maotswa gore a tlhamoketse mola modimo a le se ka la ko a ya ko Ahab and ka re le kgoši ya ba re o setetse phutego standard ya ba re Iseraele the more leader e ya ka mo skotsing le batho ka moka ke le bebele ge leader e ka ba sefofu ka moka go ka moletsi jwale Ahab o nyetse mosadi o mongwe wa se dumele and a gone ka mogo le o ka tlhalosa kudu ngwana modimo wa rena ke rapetse kudu nna o wa ka ke tlo mo pasopa o tlo pala gore motho wa se dumele a dumele se nyebe ka mokgwa o jwale ba go sitse ngwana jwale then ngwana o re kwa gore go ile go tla nna gore ge Ahab a se tla khwile mo re bala gona ge Ahab a khwile jwanong ya ba re ngwana ga kena se tla etelle setšhaba ko pele ba mme ya kgodi jwale ditšhaba tse dingwe bo mmoa ba kere di gala go ntšha dipatela jwale ba sa ntša motšhele wa ditšhaba ba ra re tsene taba Iseraele
then Ahazia one le yemo la tlhaka le yena aba tsena mo khosi bibele awa a tsama mo balcony a tsama mo ntweng ya go dimo awa ya ba re botse o thoma wana mo amen ba le ka mo haila rwala ka ona ba bona re no bolotsi bo nya ka tlo mo sisi bibele a roma ba tsetsa tsamane o botisa ko modimo wa Ikironi yes ona ke tlo fola go ba ka se fole la ge a dira ka mokgwa o ge a fetsa go dira ka mokgwa a Ahazia bibele re moromo wa morena le yena tlo a go Elia because ke ka mitla Elia amen a fika go Elia moja go bone ba tsotsa ba Ahazia shi ba tsima ba go go bonya ka thusho go ba tloela modimo ba tloela mo profeta modimo a ngo ba botsa na o ba botse di puso ma ge ebile le kitsima le nya ka dithusho go be go sene thusho mo Israeleng na amen ka ba ya le dintho tsa bona tsha le ka maitshwaro le ka o botsa modimo a gona bele o ba botse monna o la le kompete o a botsa mo ba ba sa ya golele modimo wa bolela jwa monna le kompete ka sa tsona o la pilo ka la bana mo why did you ntwa motho o na le Elia monna re o na le thusho ya modimo a me bana ba modimo bona sa mathomo Ahazia o batswadi ba ga ba babedi ke Ahaba le Jezebel ke amen batswadi ba ba dile ka mo go ba ratang a se ba no toko fala magua a twaelo amen no Ahaba o ba ya ntse ya a bone Ramot Gilead a ba le di verse di miss a no ba le mone le Ramot Gilead tsa go mo le ona mo ra tsena a ba bitsa Joseph wa di bona le le bar Ahaba di bile mama ke eng to ke tsa ka mara se mo ko di le twibo le na ere le fasele la ke la Israel amen a ke re le na le di ka tsoko tsela tse di bone tsena ka tsa go le re na mo ba ngwana morena we are in the process of restoration we try everything up back a tsela mola a ruentwe ga tsela mo Joseph ka motsa a re ba le so I know about your best tala wa tsela ka dilo tse di nyaka monna modimo o lebelele le ngone leo o le lebelele ka moya wa modimo ene o le profeta wa modimo na re wo so ni butse wo re mo bala le ngone wa tsela o le mo bala quotations tsukula wa tsela kino tse o bona dilo ngone ka mara molaetsa batho ba ba dira le dilo a se tabo molaetsa o ba bala di tsupula Ba bibele re dula modimo le filo ka tshusumetso ya ba tshaba ba Matthew 28 amen do ba bona bo ba bala Matthew 28 ba ile ba kolobetsa batho ka Trinity mara re ra tsora le jwa mara se felele mo ba tshaba ba bala Matthew 28 ba ere tsamale ba kolobetsa ka dina la tate di la morwa ba a se bona ba itse ja o tsana le Matthew 28 di tletse ka mara di spoken word je le bona batho ba ba leng ba tsore spoken word ke ba se bala tsala a wone ka bokomo ba no dira tsona tsela di le ke ba ba bona ba bona shaita ka ba pala ko bona tse ba di shaita mfa bala Ahazia le yena ba tsedi ba go bile ka mfa ba bula ba feta la go pula ta ba ba ile ba fetolwa ba tsentse di apa ke a pele di apa tsa Josephat magana ntse ba modimo e be shikile boletso ba ka ba la lotse di bobe bo a bo dirile amen o tswela ke kotlo wo ka se bue bontswe bana ba mo ba se a go o bona dile Ahazia a e ba khoshi ke ka ba la ge a ba a bolele ke se profeto amen ka re bobe o kitima le bona to a certain distance amen then le tula modimo la mo tsetsa wana le so dile stop and tree ba ga tsa le kwa dile akwa bo mae bona le tula modimo lo le be le tshika bona ba bona go Jezebel amen o tlo ja ke dintho amen so ngwana shu mara kana go kula ndungwe e go ba tshimishimana ke ba tswa di ba ba because ile a re mola ona le lentula modimo le bolena dilo wa botse wa o pala ba tswa di ba ba di sa ja o tsela le ene ntwe kana ina pile ndira moshimana na ba timpa le west amen go ra sa kwese go le e dia o le lord papa ro le king mama ra o le king ali muna ditse gore go le jwala a tsaba le jula modimo le ga nne se se le ke ba tswa ba ma ka ba kana ba go ditse ngwana ka tsela ye amen that is why bana ba modimo e ba buimanya gore a o tsolo ka thusha batho gore nka kana go le jula modimo le bona le go tsaka amen mara bona le ba bangwe ba ya ba dira le dilo and eba feta ba ka le jona ba dula le tsena ka mo servicing ba re ba di bone go phutse ya go kae kae go phutse ya go kae kae ya message
a re dilo tseo a se ba di bone kowe mara puthego ya message a se yona lentswe la modimo ka moka re wela ka fatshe ga lentswe la modimo o ne le lentswe la modimo la nako and batho ba tseno dilo go sasa lentswe la modimo lona le se ba le tlela ka la bathuša ke lona le go khonna mara o tšo gore why gore go na le thušo e ka wa go etsa gona le batho ba bangwe ba le ba sa kgona go obelela ke bone gore everybody wa ba shaka ka morao le yena o se a timele le bona sa mathomo a ba a go go le godimo le tse pele a go go le godimo jwale bona a hasia why the influencer ke a haba le bona a re ba le lengwe la Jeremiah all right a re ba le second Kings le we bona a ke ba le second Kings chapter 1 amen a re bona ona first Kings chapter 20 ya mafelelo chapter ya mafelelo le khoshi re ke ba le fa first Kings chapter 22 again. Amen. Amen. Right. All right. Arabal verse 52. Reach already one verse 54. Amen. Asia moro ahaba utomile ubusha Israel ale mutsi wa Samaria ibe ile ka ngwaga wa lesome le metso e supawa puso ya Josafate kgoši ya Juda o feditše ngwaga e mebedi a le kgoši ya Israele o dirile se se difetšego morena a swana ka tsela ya tatawe le mmago tsela ya Jeroboamu morwa wa Nebata e a rutilego Israele go senya o be a tlankela Bali a o khunamela a rumula morena modimo wa Israele ka go dira tsotlhe tše tatawe a bego a di dira gore ngwana o tsere ka tsela ya mma le ya papa le ya Jeroboamu le bona bana ba gore bona le batho ba bangwe ke tloa city example gore le ge ka nako tša bona ba ka bontšha ba flourisha kare aha ba ka metlha e be bontšha le monna yang kwale gore go na le di-crowd o ka bala le ka dikopano tše di bitswa ka gago ke dikopano tše di maatla a kgona go kopantšha mehuta ka moka ya batho mara go na le batho ba bangwe they don't deserve o ka lebelela ba šomiša bjale ka standard bjale gotlene gore go tla jwa gore modimo a bile lentso go na le Elia wa nako batho ba tsamaye ba ya ba latele ntso nngwe ye e leng kgauswi le Elia ka le gupo mara ka mediro e dira dilo tše dingwe jale bebele ka baka leo modimo wa motsa o ka se emelele jale mo lengwalo la Jeremiah chapter 8 modimo wa botsa ke ka baka lae o direla jwang gore go na le dithušo le ka gana go le thušo a go le physician mo Israeleng na a go ne sa go tlotša dintho na mo Gilead go tla jwang gore go na le dilo tšeo ka moka tsona the health of my daughter is care about recovery go tla jwang gore bophelo ngwana wa ka a se a fola because go gopole gore motlhamomtlha ya Elia mo modimo a boletseng ka dithušo a bolela gore tla mo nna lena ka moka a bolela ka leemo la Laodicea a bolediša bona o tlhobotse o sofofu ga o bone o le bokhumile go tla jwang gore go na le Elia jale re tlo bagala ke ba mo ngwala Jeremiah chapter 2 bro o tlo bona go direla mo amen because bana ba modimo a senke a wa Israel modimo go a rile setšhaba a dira dithušo ka moka tšeo ka go dinala sa mathomo e be se bona setšhaba a ba dira setšhaba o tloga go ba dira setšhaba sa no ba dira setšhaba a re ba bone ba ka tswa jwang a ba fa le lefelo gore ge gara ditšhaba tše di be gona mo lefatsheng bana ba modimo a ke tsebe go na le setšhaba se sengwe mo hlobo mo o ile wa segelwa naga ke modimo ka moka re mo dutse gore mo na le space batho ba dutse mara Israel e melelwane ya gore e segile ke modimo thwi ka sebele because ke setšhaba sa se tobile ka motlholo a ba fa gore ba dule ka gore maka lewatlhela kae go fita ka lewatlha kae ditšhaba tša kae ke lefase la baiseraele gore modimo ga a thoma ka mokgwa modimo a thobile Israele a e fa naga a ba botsa di tlo lefa le dikgoši di tlo lefa le baruti ba go le fepa ke tla lefa le baprofete kore a o le ntho ba ke nyaketseng yone so ka mo kereke ye modimo a e tlhodile modimo a sa no tlhola a e tlogela o ile a ba e fa le lefelo mo se ke dule gona a e fa o re mo ngwala ba Efeso e a bontsha modimo o tlisitse a fivefold ministry
Yeso ke kereke ya modimo e shepeng wa ka mo ka rena tle go tla to the unity of mara go ka jwa gore ka ra dithuso tse di ka di re be di tsona go be le batho ba go fokola ka ramona bana ba mo go ona ga bona le batho ba bangwe ba le mola modimo a na le provision ba la tse batho ba bangwe ba le bona e ba bontšha ile ba isirela mara ba se because a go tla ga le go la tele le ntšhula modimo ke ntšhwe la tleng kereke ya modimo ye ithumile ka tšatši la Pentecost ya matla bana ba modimo gore bebele e re le letšho gore power ya modimo e be sa no solva le letšho bebele mna ba tswa le letšho amen ke moya modimo tsa ba sa tlhoke mongwe ba botse ba ba modimo ska la tsho ba ba la mawo moya modimo o tsha le tsho amen banna ba tsona le bo Petro banna ba o tswa ba la tsona amen e dilo le botse ba bolela ba re ya pe ka e fangedi morena mo ya ngwana re ya lo amen e le fangedi morena mo tlo Petro tlo la tsona di agane e na ba la tlo e fika sa se ina asa ba gopola o mo tsala tutsi a tswile ka ra molatso ke ona go gopola ya ra ka sa ena asa ro gopola a boela mrao amen a bona ape ka re fetsa go bolela makara asa re yo go gopoitse ba nna ema wila dula ka yona tsa go bona ra ka fulile ke ba fulile la ipisa ba amen mara mo mo kgetho go ita ka ra monna o tsala le ndo go gore mo mo kgetho o nna molela mo ka ra mo foko di ba amen mara kereke ya o thoma ka matla ya batho ba go segana go thusa ka seno tla di la Pentecost o thoma mo efangedi ya tsama ere ba neela o ka bala the book of Acts kereke ya matla o sne mo lo ya tla kereke amen ebile o bala le ere gona le jula mo dimogele rerwa ka mo go batho le ba le kwa bana ere ge gona le ba bangwe le ba tsweng dibuka tsa mo loe o ba ile tsa enyana ba di tlisha tsa fisiwa go sena batho ba mekgwa e mengwe ba ka dula ka mo kerekeng because batho ba ne ba tšea dintho ka modimo mo le sa fakiwa mara yona kereke eo mamotla sile kwa ko betikele monna wa pele kwa ne go ba le thapi modimo sa papa le sa ona se lebeditse fase o dumela re yena a ka ba mogolo wa kereke le fase ka moka Makreste ka moka ba so ba kwa yena a se anyane mo la Bible e pastor so ya be le mosadi amen ya le wona o itse ka pele go a one mla Biblia e dira rice maro go ke the head of Christianity o tere jwa gore ke why o tere jwa motšhotšhomile ka matla evangelist e le mona batho ba la se ba no talk that's what mo ba tsere Bible bona se ba no thoma ba e utswa e ba e be le bona ba tshware ba di Bible e utswa go tse ke bona ba thude bona ba go ka the same thing e dira go bana ba modimo e dira ga nkwa e dira le go di jwa le mona ka batho ba ba di kara molaetsa ba le ba ka la batho ba ba tshware molaetsa ba tshware molaetsa ba palle go go ja thuso is because ba di leta ba amen Jeremiah chapter 2 atomic verse 7 hallelujah yona ba le polike ba la ka mogao a le fitlhisa nageng yeno ya mašemo la ja dieno tša yona le menono ya yona mme lena mola le sa fitlha la senya naga yaka magae a ka la a dira a maga bapirisita ga ba ka ba re morena o kae balotodi ba molao ba se tsebe nna badiši ba ntlhanogela baprofeta ba yo profeta ka bane ba latela tše di sa kulego selo molati ko ona woo ge ke lwa le lena o rialo morena le bana ba lena ke tlo lwa le bona ge le ka selela kua ditima ditlhakatlhakeng la bona ge le ka roma ba go ya ka tetala la eleletša ruri le tlo bona ge dilo di etša tše di sa ka tša ba bona a o na le setšhaba se kilego sa bapatša medimo ya sona le ge e se medimo-dimo kore puišo e tshwara gona kore modimo wa puša mara tsa mono nyaka mara ditšhaba tše di le putša ke setšhaba se se feng se se ile se rapela modimo wa lotse le ge le modimo wana se modimo
ge nako e tsamaya ba tšhentšha ba re a re sapela modimo ba ne ba rapela bali ba re ao o thoma mo motho a re sa rapela bali re rapela wo mongwe a re tsa mo re romela batho le ko ditlhakatlhakeng a gone setšhaba se sile se dire mofuta le ge dilo tše di ba di rapelang a se bo modimo mara a gone setšhaba se ntse se rapela modimo lo itseng mo a ra sebaka sa disana ba le ra mo tloela modimo ro nyaka wo mongwe a re mara lena le tsole modimo wa phena le tlogela nna le latela why le kgonega jwang and a ka ba la dipastor tša lena le ba profeta ba lena ba ditirelelo tša bona bareli ba lena lentswe la ntho e senya ke batho ba ba ema mo pulpiting ba bolela le tša go sebe gona ka mafolofolo le ka matšatšo tšeo ka bona le tsaba mola dilo tša bona le tša go excita maikutlo and ge go le batho ba nyaka go excitiwa bona modimo o tlo tsheletšelo tše ntši di bolelwa ka leina la message di sa thutše motho selo di sa kgone motho pelo la tshwana ba go tla jwang gore go be le batho ba modimo ke ka baka la e thoma pele mo batho ba ba lefepa jale ka ge Ahazia a bile le bothata ka bafepi bae gore ge re ka re monna ka mo lapeng ke yena a sole maikarabelo le mosadi wane ke bona ba dirang climate bana ba modimo go sona ge batho ba ba bona ba molaetša gone banong ka re a ke mengwaga ya sepela o kgona go bona ka pela go lebelela around di-sacristal message gore baruti ba le ba kgale ba go bolela ditaba gabotse ge bontši ba bona bo ka robala re tlo ba le tlhapiane because go na le batho ba bantši ba go se kgone go ba setelo ba na le ditlhologolo tše e sebeng tša go tliša batho mo nnetseng ba na le ditlhologolo ya di-crowd re sa gane le batho ba sokologile ba bantši mara a se ambition ya ngwana modimo lentšu la modimo le sokolola ba gabololo re sa re batho ba se ka paka mara go na le dilo tše batho ba se ba lebele mo tsona go bolela nnete le batho ba dira mo malapeng ge le ka le sa bana ba lena ba dira dilo tše dingwe le dira moloko o mongwe ka sebe wa message oo ke gona denomination tso mara ebile ke batho ba mola modimo a bele lentšu ba gana tsela ye modimo a beileng bona ba nyaka mekgwa e mengwe ya bona man-made solutions Israele e be e sena le batho ngwana modimo tsa mo bala Israele ka moka yone a gone ntho e modimo a se ka e attend ke re modimo o ba a dira dilo kore modimo a gone pušo ile a ba gona goba bothata ba mo ka mara Israele bo a se ka bele karabo ya bona go thoma ge baetso kore a ba fa naga a ba fa tsela ya go nyala basadi a ba fa mokgwa o bja baruti a ba fa mokgwa o nyaka mo modimong basadi ba tshwanetse go ganna family problems a gone mo ba modimo a se ka fso ganna re kwele ka ene a sena ngwana a rapela modimo a mo fa ngwana a se ena nnoki ke ba bantši re na le bosaka le bona bana ba modimo a se ena fale le mosadi wa Jakoba ke ake Jakoba le basadi ba beng Rachel ba sena ba mara modimo wa gona mara o tlo ka ra dithuto ba ge le modimo gona go tloga go thapelong a ba tsene go lapeng la ga tsene go bedroom ya gago jale ge le modimo gona go fita moo batsadi ba ile gore bana ba tlhokofaletse ke bana modimo a tsoša bana tsena bana ba gore go ka nyaka dithuso tše di be gona mo modimo o ipušana ke eng e dira re lentšu la modimo le ka mokgwa mo kakakaka motho a re kena morapeng a tsamaya a nyoka thuso bone ba ka o botsa gona modimo le modimo a ka se tlole ntho ke ntho e boleleng kereke ya mathomo Israele ke ntho e boleleng kereke ya testamente e ntshwa gore ba šhala ba le mole mo profeta ke mokola a bolela re ya makala gore motho wa o tsuba kwa ene o na le courage ya o bitša mokreste motho wa parashoti a e bitša mokreste motho wa o rohana batho ba maikabelo lojo a di batamele ba kona le batho ba mekuta o why kona le batho ba mekuta o is because ke batho ba lona a ba kwetša dijo tša nnete a ba kwetša kgodišo ya nnete ngwana modimo go nyaka shortcut ka go gola o bitša kotsi jale bo modimo ba botsa lona tsa molonyako ke ma motho a di a re kena mokreste ke motho setšhaba sa se tlogele modimo wa sona a senyake e nngwe mara ore motho a re kena mokreste ore mola a na le Jesu ware medimo eo ka moka yona e wa mo pela gae ore matlolo ka moka a tlo kunama le marena ka moka a tlo kunama le dikgoši ka moka di tlo kunama gore go na le o batho ba tlogele yena bo boiša ko dilong tše dingwe bo nyaka psychology bo nyaka education go lokišano tša semodimo a e bele ka mokgwa bana e ka sebe ka mokgwa o ge re le bana ba modimo re tshwanetse re
kgone go busa dilo tsa rena ka moka di ka mara le jula mo Amen. di ka go tsa di ka mara le jula mo e go tsenela go ntse bana ba mo it's just a matter of time di go ona go ntse Amen. ga a haselela ya tshela a isitse ke batswadi a yo kwa le batswadi ba bolaile go se kwele jula mo mona go ya rena bana ba mo lihu a le go gole le batho Amen. right but I bala mo verse 12 brother verse 12 to verse 18 Hallelujah. Hele na mabodimu re kologang ka dilo tše le ditšhoge le tlabege ka tšona o rialo morena gobane setšhaba sa ka se dirile masenyi a mabedi ba latlile nna sediba sa meetse a phelago ba fata tša bona didiba tša go gopa di senago meetse gore ntwe di setšhaba se be ka mogola o bona ba sa fone gore ba tlogetse nna sediba sa meetse a gope jwa mathomo gore molato wa mathomo o tlogela modimo wa bobedi wa re mola o tlogetse modimo wa epa sa gago sediba tseo kare modimo a seela sediba jale ga o dira jale o roga modimo wa bona le polisho a hasi a kwa a tswa nka wa tseba lefase le a bona polisho a yo nyaka polisho gore a retologela polisho ya modimo a yo nyakela ya ga modimo a re ke tlo go bonyisa ge motho wa o dira sone jale ikguli na le wena jale meke lot of people ba ba kwa mo semoyeng a ba sa kgona go thusa ke lentswe la modimo a sa ba fa mafolofolo because ba retologetse lentswe la modimo ba inyakela ditsela tša bone jale moprofeta ka bolela taba ya disistene a re a botsebotse sistene a re sediba go na le sediba seo se epang sela seo sona ka sona se no tlala metsi se a le tlhatwa sona ka bosona a re mara tita go disistene tše bolela ka tanka akela tseba go magae kwa go tsa ona le ditanka a re tanka metsa tanka le metsa a se di ba tswana ka re tanka a ina metsi ka boyona a ya go mo ntsha metsi mara se di ba se se lo ga metsi akela bona se sona se na le se no ntsha metsi because o tlhomile mo motho mo metsa tswa ngwana mara tanka e be di bula motlhape tša go tlhatswa tše ka be di khwetse mo masenkeng le ka mo dikataseng di omeletse ka fa e tlhatswa rufi e ka mokamo e tlaletsa monna gapana jale e go tlaletsa metsa o tlonwa go feta o nwa metsa a tanka ela o lo sologile mala ko ka mokgwa mongwe ka o le metsa ditšhile kare a se sediba a se metsa a pure ao ke metsa a tswang ko morene mara before na one a ka matlhatswa dijo go mogaditswa le ba ka mfong jala ga o ne o nwa metsa le o dirile o tlo lwana gore batho ba tlogetse metsi a nnete a sekileng a sene mekgwa bo nyaka metsi a mangwe a tlhankgetseng ba re tlogela metsi wa pula metsi a ka ko tankeng le bitsa bolwetse ba letadi o le bitsa bolwetse bo bongwe ba mala go feta ka tsela le tlo bitsa ka le tsonya ka ntwe nngwe ya go sebe sekolo jale molaetša o bana ba modimo o sekolo ka bona a o nyake interpretation ya brother o ka moga e bonang ge ngwana modimo a na le taba ntwe ke ratileng kudu molaetša wa nna wa sane o le mo botsekudu kore bana ba modimo thapelo e dira modimo a go arabe kore a ke tlo ke nye bona taba ya mama o samuele kore molaetša ene molaetša bana ba mo go tswele lentswe la modimo le ya phelo ge o ka le lebelela rona le dirileng go morago ka mokgwa batho ne ba šea ka gore ka lentswe la modimo ba go ikeletšentše leo ka senagane o diakwetša gopola ka metlha elisha o ile a la sepela batlhanka ba tsamaile ba ilo rema dikgomo ba etso adima selepe ba etso adima selepe bana ba modimo ge ba rema dikgomo ya ba di mo gaufi le noka ba rema tlhona selepe ya bela ka kwa metseng ya ba gore monna gore ke adimile selepe jale beng ba sona ba tlo senaba selepe sa go rema dikgomo ba bona moprofeta ba mo jare motlhanka modimo bape selepe tlhona selepe e wetsa Elisha re se wetse mo ka ba mmontša a gakotsa a no popola mo dimang kore a no bona mona se wetse bona ba a le go bea jwale ka kota mo dimametse tlhona selepe ya fo ya momela mo kotseng ntho tša mokuta se ke di kwa mo tlhamo ya borena
Mata Mudim, I never have not to us left. There was a provision of Mudim, who so consent. Mudim Abujava Israel, or just a my little number 40 pollution game, a singular black mount. Amen. Amen. Not go over by a shop, but last time. So you do. Joker, the record, you give petrol level at the JT woman. Lady just or let you like a going to fast. It's kind of more traffic. Isn't it a move? But what you reckon? But what am I doing 40 years? I want to wait about who was a to come out. Isn't fella bullet to come out? Would you are Usuria bar? And the Paradanas in the Carade, the Eternal in the Caran. Hello, Madame, Amadim, Avi, Gamara Kerega, Agamho. I talk about Kergadi at the house. Amen. The king, you go away, never home with the meter of going up on the glory. Well, amen. That's what you why the spiritual health is a victim of because presence of Mudim hiding to medical immovable. What are job what carried you come like divided made? Divided Tiamat, but I did want to call it come correctly. In the course of everything that you do, Mababa, Haba, Pilava, come home with because they will pay up Mudim House, Mudim, it's over and Amen. Give Mudim Israel. Well, one element of Mudimas man about Aslina Ablaon. The neuron of the Ramur and Ataman. Our Israel. As it tell them to have an introduction, our Israel. The way to Mudim, this Satan walk fame. Amen. Satan is a street and our personal problem will come over like I don't want to Mudimagasi keys. Amen. Kirlian man, no Munyan. Mudimo keys. Amen. Amen. That's what I'm saying. When Araso Valva Crestable for one of Wakanda to 20 kilometers. Wakamata Amudima Abi, Araso Valva to Baba for one because born a vegan to Valan, Marali Lake, brother Supina. A second Kings, a Tony Valaduena, a Buddha Position chapter 6. Livona or Namudimu. Okay, Mudim Are Matara are already the first come to get party thing. Ye ikaban isika fasadi jula football he Jesus Christ are kil rumal fasin jula ka pi kara kon kil rumal fasin jula ka ngudi ya ka ra pi ne mara feja are jifilo mata lo dimon le fasin o mugorore ona ba uri ti pi no mata ka wona ko lo tam dasota fita wala lenga ka mula ko muliti wali amen that's why famous because Lily, Emily, one chapter, Mudima, Camarada, whatever Mudimu was. Amen. Well, I don't know whatever to Baba Chaba with Yamudimu in July. Mudima Hane to Babu, because the village of Montre, then Mutana will never Mudimu straight to me. Amen. Good. Then I told her some of years. But the right to our Maxabu Pajay, well, our woman was small in the Korea. I tell Amen. Or was not like the Koa they made the Harlem to tell the truth. Eliana, I did tell you. Well, what's moving? Then Mutua, walk to one fail because we needed to be he that overcometh one thing now. Well, our venues would do the same. Our one. Most pay Mutuala. That's all Pulas are covered remote. Yes. Maramon Redo be. Amen. Redo be can tell it. One of the more Udamon in Julamon. Guest Satan, our nigga would do shall continue. Yeah. Then we go around the routine. Amen. Some of the we know that it is. What of faith? Amen. But enjoy Jesus Christ. Asimula Balabuke, whatever I take the over here, maybe I go for this baby. I tell them to go. I see to a whole Jesus. Amen. Into a whole Jesus, I lomo. It can well, I am the one. Amen. We'll give up Kimon to a fish ball. Amen. Then now, I will then give it and give us in Peter Maraska. I make a point on Yakano. Amen. Or a Kera Bamuhonga,
ka diteng a sa boleng ba mo tswela ka mara e be le gona a overcome because o ba overcome ntweng ka mara nama ka nama e be bitja wa roma ba dikepe ba tla ba tswa le bona ba ka se go le sepapalo bona le lo ke dintšhe be di mo gapele jora ka tšhentša leemo monna wa o luita wa o botsa le watle na ema sa mathomo e be bontšha rona le matla ka le ge ba ne ba re ba mo tshwara ba wele pele ba re nna ka morena ke nna ba re ba bella ba ditšhintšha ba sa tsona dipatla le ditšhintšha ba dinyaka ba fete go tlhopha ba re re nyaka jesu re ke nena ba boela gape fase e se ke ba tshitswa oa mano ka disaka kumo fase ba tsoga a ba botsa ke nna a ba dumelela ba motshwaro le tsora ba o bana le matla but matla o display yona a se ga ba wisha display ke a ba ya go sepapa a tswa ke a go mara a dumela dumelana matla a go tlaga e ba ditse mo tsong ke mo tumelo e be ditse ona o ba se a tsoga ka ra ka se re kwele bele yena no fenya go ba kulisa motshware a le tla ka thugo je le ya ka ba sa bele a se penyo ke ga ba tsoga go se a se a rongana se a re se a tsoga bele e le na power ya ba bele power ya mona modimo mo ya go re mo ke ge mona modimo le bobe mo le gona a tla modimo ke ona go fenya e se go fika o budia o fiele o mitlala se ka ba bona gore we ase mo fe why gona le batho ba mokutu is because batho ba tlogetse sediba se modimo ba file sona be gona le monna o mo la tsa metsi ba re ke the source of life ke ntwe mo dira batho ba nako ya gore na ba palane ke dilo ke ka ba la bana ba modimo a re sana metsane metsi a rena no a sana ba tlhalosa banna ba science ba re ke ka ba la metsi a rena a sana oxygen ye le kaneng that is why le ge re nwa e lo ba o nwele program metsi a na tletse mpatse sa tsona go itire eng wena mara metsi a gale gore wana wa golwa wa wa kwa we ba refresh because a ba le bophelo ka mogare le tsara bana ba mo wele te motho a e kepela sediba o ra go ntšha matla ka mo metsing a modimo ka baka la a gre e be le metsa nnete a tswa kana le dikgopolo tša batho ga e ka mola a tswa kane a sa le ka mogole ga wa sa le mo nnete wele mo 2 Kings chapter 6 ke tlo bala ke kitima bana ba modimo re kgona go fitla mo tabeng re kgona go e bona wele go pela go bala fa go ngwana modimo a sona go tšhaba go tša modimo mo letšo la gae bona the slightest thought ya modimo gore ntho e tlang ka mara ngwana modimo e tsamaisana le diporofeto bebele re dikgato tša molodi ka moka di ka ditšwe ke morena ge o tseba gore ngwana modimo ge o dira dilo gabotse ge o le moloki ngwana modimo le ge o tšea kgato e ka e bontšha kare ke e rong ngwana modimo wa one gore go be bona Jona wa moprofeta se se be se bontšha kare ke go tšhaba today ke se profeta se se kgona go bontšha gore Jesu Kriste o tlo tswa matšama kae a tswa matšama a tswane ka ditla bokae e hwetšagala kae mo tsabe ya Jona ba bebele dikgato tša molodi di ka ntšha ke morena gore molodi ga a dira selo a le mo moreneng modimo a bona ntšhola a se ka ba blessa ka sa mathomo go yo gata o bja ka ntšhe ke morena ka le morena ga a takeile over le go tšea kgato le ba bantši ba ka no bona e le rong gate ke mo modimo le go a re lebelele fa mo 2 Kings chapter 6 ke tlo bala from verse 24 ke le ke go dira e kgona go e fetša e re e bana ka tsela e re ka lebaka le lengwe Benihadada kgoši ya Siria a rapa madira a gagwe ka moka a rotoga a rakelela motse wa Samaria mo motseng wa Samaria go ba le tlala e kgolo ka gobane Basiria ba ba o rakeletse tlhogo ya pokolo e rekwa ka mašheleng a 80 difiswana le tletšego la morolo wa maeba la rekwa ka mašheleng a 5 ya ge kgoši ya Iseraele e itsepelela mo morakong mosadi e mongwe a tlhaboša lentšu a re ntlhatlole kgoši mongaka kgoši ya re ge morena a sa go tlhatlole nna nka go tlhatlola ka ke di tšwago kae go se tše di tšwago seboeng le ge e le nkgong kgoši ya mmotšiša ya re o na le taba mang mosadi a re mosadi e o be a kwane le nna a re tliša ngwana wa gago wa mošimanyana re mo je lekgolo ka moswane re tlo ja wa ka bjale re apile ngwana wa ka re molle
ka la ka moswane ge ke re tliša ngwana wa gago le moje a napa a buta ge goši a ekwa se mosadi eo a se bolelago a tšama a gagola diaparo tša gagwe a sepela godimo ga morago batho ka moka ba mmona a apešitše mmele ka mokotla ba kwa ge a re a modimo a ntire sa gore le sa gore ge dikgono le ka dikela tlhogo ya Elisha morwa wa Safate e sa le mo go yena Elisha ge a ba ditše ngwakong wa gagwe bagolo ba na nae kgoši ya roma motseta kgoši ya roma motseta a eta pele motseta a sešo a fitlha Elisha a botša bagolo a re a fa le tseba ge morwa molai a romile motseta gore a nkgaole tlhogo le boneng gore ge motseta eo a fitlha le tswaleleng le mati le mo kgorometšeng ka lona nna ga ke re go kwala le mošito wa mongwe wa gagwe a molatela gore wa bontšha monna wa kgoši o romile motho la gopela ke nako tsela tša kgale tša Iseraele jwale mo re bala ka nako ele gore ba ile ba dira se sengwe se e leng modimo le a bona bonolo ge ba le ka mokgwa o a ba tlhoke protection ya hae ka nako ngwe bona batho le sa lwale so le sa tlhagele ke dilo leno jalo ka baka la phela botse bona batho ba o ja healthy or feta ba o ja dijo tša mannete tšeo na dijang tša o jo grade A le bo mama tša nomoro tša kodi and batho ba wa tsebe ke ba lwana mara rena re o kry-e re jile tše dingwe so tša o no ke tša la mo gaufi re šala re tile it's because modimo a re beile yone le tšentše di tlhagelang batho mapaki a lena a tletše a se ka bona re dira ntho because ba bangwe ba dira ka mokgodi la mara tše di ba welang a di go wena jwale Iseraele e dile tše modimo a sa diratseng a ba lesa ga se na ba lesa ba wela mo kotsing bale e re goa ba bima ba rakelelwa ka mo motseng fta mo le tše ba dija ka mo motseng tša fela bebile batho mo o ja tše di be gona jale ba ija kolopokolo ge di jile pokolo a o sa lentse ba re o jile kore o di kwa ditšhelete tša ona bedi di godimolwa ka nako tšela tša gale wa o ja tlhogo ya pokolo bele bokana kore o jile tlhogo ya pokolo bo le mokumi o sa kgona go ja then next group e ba ija morole wa maeba ke mmutedi wa maeba e ba le go se mo sekweng wa ba ija mmutedi wa maeba ba kgelela ona ba o rekise kore dijo di fedile ba bangwe ba kwelele mmutedi a o sa lego maeba o šetse bana ba ge bana ba sepela go tšea ntho e nngwe bana ba modimo mma go ngwana a tshwara thipa ka bogale mara gore mma go ngwana ba nale go apeya ngwana o senyegile le go fetse basadi ba babedi ke ba kwana ba bona bana ba bona ba ranoka ba botša ba re my sister a re wa ba kwana e re ba boila wa o mongwe wa mo apeya ba moyo e ba fetša go ja ngwanona ba fiti ola bale go tla gore ba apea wa ola mofiti mosadi a ke ba bona bale o tlo bola ke tlama kgoši tsamatama mola ke a tlhaba mokgoši ke mo re tsena wana kgoši a kwa gore bana bobe bo fitlile mo go dira ka gore batho ba tšhabela mo leemo la ko fasefase mo e le gore le ditlhalaba le sešoma kgoši ba ke ga gagola diaparo a thoma bolela ene ke Elisha mongadilotse ka ya ba tseba re ke lentswe la seporofete le babeile mo baleng gona a re ge e le Elisha ke la kgoši le tšale botsa le ka se subelela mautla mono la sa pele go se go kwele ka ke cause ya dilo tša gae le bona Elisha o bolela gore ga romela monna re tsamaya o tlhole ke tla go latela Elisha wa gore le a tseba nna morwa wa molayo le se tša rometse motho ra ke kgaola ebile ke se ke kwa le mešito ya gore o ule gae kwa gore motseta o etla a ba lemoga le gore kgošila e tla ikitsima ka mo moraga wa motseta ka dipele tša yone jale right verse 33 a sa rialo ke ge go fitlha motseta a re kotsi e tla kotsi ye e tswa go morena ke reng ke sa letse yena amen no a e kwa le botse re ke ba le ka sekgomo ngwae e bolela ka mo haleluya mo sekgoeng re ke e bolela jang Second Kings chapter 7 chapter 6 the last verse most of you again maybe you like to pronounce it. Amen. All right. Behold, this
evil is of the Lord. Why should I wait for the Lord any longer? Right. Why you worry? But if was ye to omorele, kering ki samulite. Kamu ka so kwa yule ba. Wala rering salite ti morele lu position ti to omorele. Well, what's the more best na tela in chapter 7. Elisa ale kwanse morena asibulela o morena ole. Kamu swana pakeno serutu sangupi, yo tuki reo, sitlo repa kama shele amabedi disilipa. Dirutu tse pedi tsa mabele di tlo rekwa ka matšheleng a mabedi di selipa gona mo kgorong ya samari jalo ge ba re kotsi eo e tswa morena no ye tswang ko morena se a se kotsi eo eo e tswa ko morena ye tswa ko morena she gona mo kgorong mola mo le rekang mola ba boilang bana ba beke ba ija le merole ya maeba ba e reka le dipokolo jalo go tlo ba le grade A ya mabele mona o ba fa di price o tshumukisha mabele go ra tlo ba itwa go kae o re gape go bolela gore wa fetola kala e le go yena molaki wa moshate yena wa tie mola arawa wena wa thoma no o bona di go fitlhetse wa go thoma ditaba yo tswa ka ntwe bolela o kwa ba batho ba sa mosadi go itse bana ba ka ba kana yo ne go tshitse go sa go tloba le mabele no ke tshitse ha mo go bolela kala e le go yena molaki wa moshate a bolela le monna wa modimo a re nna ke le ge morena a ka bula maroba le godimong taba yeo e ka sebe ya ba ya direla gore mola modimo a bolela sediba metsi mo modimo a bontšhang gore bophelo dijo di ka fa mono mongwe rae nna ke pasa ka sediba ke le modimo a ka bule le godimong tšeo di ka setswe ka le godimong ke le monna a mošate as far as I know le ka dibuka tša mošate le history le tša mošate tša motho le modimo a ka bula not in this kingdom wa fetola kala okay ke tšwela pele le yona Elisa a re ka mahlo a gago o tlo di bona fela o ka seke wa dija good punishment ya motho wa gore bona modimo a dile provision yena a ya pasa ka sedibo ba ra o tla di bona ka mahlo mara ba se kwa dija jale ke sona le morwa wa Ahaba ba modile gore modimo a le di thuso ora wena ra wa ka re o paletse o nkamogela gore ke nna modimo o thusa batho ka bo botse le dira modimo le tla le go kwa tsamaga o tsamaga buta mo le go petse ka tsoga amen ke ke ntse modimo be o mo le tso go le dira modimo la e di jara ntse ke ka se direla bona against the impossibility la modimo la gole ba mo no la rawa no di ka se direla verse 3 o mmeka kwa ntle ga motse go be gona le banna ba bana ba le phera bona ba ba boledišana ba re reng re fela re dutse mo go fitlha re ekwa ge re ka re tsena motseng go tlala re yo gola ntse ge re ka dula mo le gona re tlopa a re yeng re yo itahlela mešašeng ya Basiria ge ba ka re phedisa re tlo phela ge ba ka re bolaya re tlo fo ikhwela ba tsoga e sa le ka lerotshwana ba tla mešašeng ya Basiria ge ba fitlha matsenong a mešaša ya Basiria ba kwetša go se motho e be le ka go ba le morena o be a pušitše madira a Basiria modumo wa dikoloi le kitimišito ya dipitsi le lešata la madira a mantši ba botsana ba re ka kgonthe kgoši ya Iseraele e tšwa go rapa dikgoši tša bahethe le dikgoši tša barepeta gore di riwe le godimo ya napa ya ba bona noga ba tšhaba e sa le ka lerotshwana ba tlogela mešaša ya bona le dipitsi tša bona le dipokolo tša bona le mešaša ka moka ba fo tšhabiša bophelo fela jale mo modimo a dira banna ba ba fo ba o lwala gore ba sanle ka re ke dipere le magoši a bahete ga ke tsona pere ya mohete e kitimana sone ba kitimana banna ba o lwala ba o tsere ke bolwetse ba kotsi ba nako eo ba le phera bo le rona ba sa o nyake mo motseng malwetse ka moka o ka lwala mo motseng mara bo o lwala outside e be le makosi ba kubile ba tsamaya ka mokgwa ba e gore ba ilo kwa kore bona mo le ntula modimo le tšwile gore se profeta sa modimo se tšwile gore mo go tlo ba le dijo bana ba modimo dijo tšela modimo a se a buli go godimo wa no wa ntwe nngwe a go dijo tše nne ba di nyaka di le mo ntla motse di tsore ke banna ba ile di braai ba kgatla ke ba e kwa ka kwa ba sa di le bana ba ngangišana le banna ba ona ba mang o ile wa mang ba ne ba mo boetse mama ba ga di ka wa mang e ba kgatla ke tšeo bona ba ija botse ka ga dijo tše so di fepe Israele ge
lentswe le la monna o mongwe le gale modimo a le tseya lentswe la modimo ge le tswa bana ba modimo le yo dira mmereko Elisha se a le šale ka morago le ile la no tsamaya lona mo le ile la lenda gona le ile la lenda ka rabanna ba o lwana la ba fa dikgopolo nako ka moka ba lwala kwa a ba nagane seloma ge nako e fitlha ya modimo a ntšhe setšhaba ka mara bothata a tlotša banna ba le ba no tlela le dikgopolo ba bone ba rai re ka se Israeleng kwa porbola then a re go ba isiriana mutomba ka re fadile ge ba kgopolo ya no e nnyane e sa bontsi ba re ka ba thuso e be le se profeta sa modimo se bereka from bonnyane ba sona ge banna ba le ba thoma go emelela motho mongwe ba di tshwareletša motho mongwe ba etsa ba teka ba tshwarelela ka tsekare bile mongwe mo le mo bigo ai wa lo ai emelelanyana ge ba re yo ba ka re go lla lotsi ba ka re go kata dipitse monna a tshwareletša setlhare se robela o e ba ekho ye nngwe e thunya gore mosidi a gore bana na re frile bebele re ba tloga ba kitima ba tšhaba mara ba tšhaba sound ya banna ba fo ba olwana ba kitima tabeletse ba fitlha mola ba ja banna ba le ba thutha ba bona ra wa se ka dira so bebele re ba tloga ba ya go motseng ba botsa ba Israel ga go dijo di tlhagile ka le lekwa gape modimo o dile ga go tsa ba letse modimo wa tsara ka molwetse o ile ngwana ha modimo wa tsara ka motho wa lephera ba le phela ba le ba fika mo ba bolela le Israel ba le tswa brothers and sisters banna dijo di tlhagile ge Israel ge ba ba Israel ba bula dikgoro tša motse go ba la go fasanyana monna o le wa molaki wa mošata kgoši ya mojaro etsa mo cheka ke itsile ka mokgwa batho ba gatsana ka ba se bele order monna la fitla mola a ya mo gate ka mokgwa go se motseng ga eme mo gorong bebele ka mokgwa ba phusha ka matla ka ona o di bone dijo tša ona di mola mara se di ba mo gata tlhokofala e re kwa a dira ka mo botlanga modimo mo amen go di bona ka matlo ka sekwane be re no ntse mo modimo le gona go change le mo na modimo ke nyo na amen bona a so ena mo ne ura wena la pala you are not a city modimo la mona a city 80,000 amen ka banna ba ulwana wena no ntwe wa nchaka modimo ka se twe thusho mo yona ke mo modimo a ditso ngwana ba go se go le moluki pele di gato le moluki di bya ka nchaka mo re amen wena question why batho ba tsana ka re because ba ikepeting di ba tsa bona batho ba na le dikarabo tsa diputso tsa bona bo sister bo brother re no dimisa loke o dira di plan re le bothata go mogolo ka meriri ya bo sister that I will tell you again na ke rapela mo I will tell you ene ba ba modimo batho ba ya ba topa dilo ba re ba tlo tlhalosa wena modimo na o tlhalosa ya mo bothata nna re ba na ka tlo tla re itse matshwafo a rena modimo ka wena o ya hele bona ntse modimo a ga nne mo ge wena o ija ka bojato o kera meriri o loga meriri o dira le tsena we are not going to argue with you amen aga nna re le tšela modimo aga nna re pulisho ba rena re tlo re ra dintšo le tla dira mmele kwa le mara go le batho ba bangwe ba le bona dilo tše dinkongwe bo brother ba bona dilo tše dinkongwe go dirwa dilo tše dingwe tše le gore a re se o na diko kae mo molaeteng mola mo profeta a o botsa don't come here with your chicken card don't come here o di bitsa ka mabitso the rikis and the riketers batho ba tloga mo ba dira bo rikili bo rikete e ba bua batho ba ka ra molaetsa ba re tlhalosetsa ba nyaka ka dikhosi ngwana modimo o e ba di le itsana ke Matthew 28 ya tsona ba ba modimo bona le se ka la go bella dilo bana ba modimo batho ba tono wa tlo kwa di kulampara o le o mo kulampara ka motho wa go le dithuso amen ke le ka le botsa ka tshwantsho sa monna o mongwe ke se go editse mo ke story se se tletseng mo di computer mo ba se belela gore monna mo ba namelela dithaba jwale ka ba namela dithaba ge ntse ba namela ba kokotela jwale dipekerenyana tša ona ba fela ba hukanyana ba namelela ba ya kodimo o ro feta huka mo o ba tshela speaker so la wa huka wa namela ke mo ke ba ke sports sa ona namela dithaba ke hobby sort of be monna mo ona ba dithaba ba tjata ma kokotela dipekere jwale thaba ke re la se high flat ina melela jwale e tlhomila pe ya odi jwale ra se ka fitle ko godimo kwa ba le a gata mesi jwale a thoma a bua jwale dipikere tšela tša tama di tshwamoga jwale a ba tseba re botsebotse ko ke nametseng ke kakare ba fela lebelela ko fasa bona ke kgolo ke kwa jwale ke ge dipikere tšela di tshwamoga a thoma o nagana gore batho ba modimo and o ka re mo ngwana mona o bone le masuka dintlha motho mongwe jwale a thoma o tšhoa mare ga re ga fitlha mo gongwe
ba re sepikere se seng sa mo tshwara jwang ke ga ka di ba le ka dithapo tsa ona mo di mo tshwere mo gotlhe mo di mo sapotile ene ke pula ke ya utolo jale ga le mona go tse o kwele lentswe le bolelele riba thapi nna ke dirile course ya tlamine bona le tshipanyene mo ba re fa yona ge se go le go le boima motho a ka go bana ge le mo rescue le a tsamaya lo motho ya kwa le fika kwa le riba thapi ya hae o le thipa ya ona o riba thapi le then o mo connecta mo ena o theoga le ena jale monona a kwa le dile riba thapi ka re ni ripelang ke le riba thapi ya se riba thapi abanyo kwelana ka re bi ku ya ba wa shikufala atonya ba a isa thokofala bela o sa sa ba batla mola ba ku jile monna ola le bona tafole e ko ba ku jile fase munno e ka ba ile a normal a ka jiji yo e ka ba ile sha matsoka mo morao fase ke ba so ma maraka ba la onna han o bole le menna ba ga ha mo da di jile le mo jalo kata inga bakatile thabo ubathi ukuphethe ikhaza abathi kwakadile fasi konani akho kwabona ubale ushitsha kanyani alokhwela kona le last mile ke ngwana modimone bona di go poletse ndi tsa go ganetsa go fitla mo yona o le mala modimo a fitla mo thushele ngwana o le university mo tsa go belaetsa mo ka marabi wa go tsholo di mo tsa o se modimo kona o tsoetse na o do mo go tsi modimo ka se wa arabe dilo bona ka modimo a araba motho mo metle ya go felo di peletse ka Abraham na pilo di tseletsa ke mo ka ona mo you feel right why because ka tsaba le pula bebele modimo e tla mo go nna le reke yes se ka sa o tota matlho le bo le apa bana ba modimo a go ntse modimo sa re finyo le ka ramolaitsa a go mo re o fata ke re ya motho mo go la ke sana se ene ke re ka metlhabo felo Sata ro jule ka dilo ka mka tsa go lake bana ba modimo ya re phafoe modimo go tswa le tlhonofatse re ya le boga amen ano le boga di jula modimo a re belele bana ba modimo ba bana le dikopelo ba di matso o brother a belele re ine wena o mathomo le go modimo ka amen ga so ya ga modimo ka angere le tutlo le mawo ko ba no ba le modimo ka le tsona ka mtlana se go le se ka go thuma ka amen ba sa ba brother no ga o le tsile ka ya yes amen angere mutsa le tutlo ka thuma ka le tsana le ka tsona ka sa le se nya matsogo ra le ko fa mo ga ga le ko se go go mo ka ma ma na ba ko la wona ba ko ma ta ke no ma ka ba se ke ko sti ma ga ta to ni ga wana mo fori si ma ga o ma le to se ma ka angere ma ga to se le tutlo ko fa ma ga le tsana ka tsona ma ka se be se mo ga ma ka ma ga se se wana ko le teng go se fela ma ga to se le ko pa ma ta ke no ma ka in the name of our Lord Jesus Christ amen